Hello everyone! Welcome to my vlog. Huh? Hi! Welcome to my vlog. I need to think of better ideas. Anyway, welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Dapat taas ko. Sao na lang! Inang nakatulog kong tarong. Tulo na kong kaadlaw. Tulo kaadlaw na ko nag-update sa akong vlog. And salamat! I just saw the subscriber today and it has gone to 77! Sige na pa magkatsawa ni Takloy. Dapat daw ko mag-celebrate every 1 subscriber. So, pasalamat Kiko nga nag-subscribe mo sa akong channel. It's been exciting and I'm really happy nga nagapananda sa akong channel. And thank you kayo. So, karon I just wanna update you, wala ako naka-vlog because I've been sleeping. Kaya ang akong roster manggod, medyo busy siya. Naglupad ko to India. Dool naman siya nga flight, but then the timing is early in the morning. So, lisod yun kayo mag-update. I have departed around 2:30 a.m. in the morning. And then balik ko alas 12 sa Udto. So, more likely, matuluga ra ko dili pagka-Udto. So, wala gyud ko naka-update. Anyway, thankful kay ko. Kay most of the time, naka-board ko pag wala ko ka ng trabaho. And, I don't know, sa kadugay na siguro na ako ani nga trabaho bitaw. It's been like 10 years that I've been working in this industry. So, gasink in na siya, nga trabaho gyud siya, and sometimes I get bored. I know sa inyong pananaw, flight attendant, you only see like beautiful like pictures, ana, kay tsada among gapang-adtuan nga lugar. But reality behind that nice pictures, glamorous lives, mingaw siya. It's not all the time nga bibo kay ba ana. Behind that, mingaw kayo kay syempre ikaw ra isa labi na sa imong hotel, ikaw ra isa, and not all the time nga muuban imong mga kauban makiglaag sa imo, like especially those crew or flight attendant that has been in the industry for a long time as well. Dili na sila ganahan og gawas. They rather just take a rest, matulog na lang most of the time, and then like do some like normal things to do like groceries, working out, read, blah blah blah. And dili na kayo nila priority ang maggawas, maglaag kay balik-balik naman. We've been there. So dili na gid kayo siya marag necessary thing to do. Kung hanggaton nimo sila, they would just rather sleep kay karon importante kay ang tulog sa amoa kay especially sa kind of rostering that we have nowadays. It's more likely busy kay ang airline industry nowadays. It's becoming more competitive, and the timings and the schedule is getting congested kay sa kadaghanan na mo flights kay kuan airline would always choose to have the option for the customer to fly baka na mga better timings, and the problem is the mga better timings sometimes it's the worst time to work. So mo na siya ng busy na kaayo, so we just rather sleep most of the time. Ana, day natoy time nga medyo na-bored sad ko sa akong kabuhaton na. I need to do something. So, my husband is actually telling me nga di mag-vlog ka. I think nice siya nga mag-vlog ka, makita, labi na daw siya, makita niya ang gadtuan ako nga mga lugar, unsa akong gabuhaton, kay perminti man ko gastorya sa iyaha nga, kanang sad kaayo nga, I've been traveling all this time, I've seen places, pero parang half ra bitaw siya nga gaka-achieve or gaka-fulfill sa ako nga part kay, syempre di man kauban imong loved ones, you're enjoying it by yourself, and lahi gid na siyang kaya bitang mag-enjoy kag certain things nga na kay kauban, maskin man lang barkada nimo, kailan nimo friends nimo, or even more ang imong family. So, yan na siya nga feeling. So, mo yung sulti sa ako, i-vlog na lang, and then kuan sad ka ng documentary sad para sa imo ha, kay once you stop doing this job, na kay mga kuan, na kay remembrance, and kung nga tuod ba, kaya why just not take videos instead kay sa mga picture ana tsada digid siya i-document po. So mo to and kung okay, I'm gonna start doing it again. So kapoy siya. I promise myself nga everyday kung mag-vlog ba, I promise nga I'll try to do a vlog everyday, pero lisod yun day siya buhaton kay sa
the kind of job that I have sometimes, I'm really tired, so di kinahanglan sa ko maka-recover by sleeping. So wadang lisod kaya mag-edit ana. So I'm not gonna be hard on myself, so I will just do a vlog whenever is convenient for me nga makakuan ko, makapahulay sa kong tarong para dili na ako masacrifice akong lawas kay lawas ratong puhunan sa na lang. So that's it. Karon day off na sad nako. So I'm telling my husband nga ilaag ko be kay para dili ko ma-bored. As you all know, kami ra duha diri sa Dubai. Well, my mom actually lives in Abu Dhabi. I also have sister here in Abu Dhabi, and the rest of my family is back home. But then the people here in Dubai is really busy. Sometimes months mo dili magkita kay busy kayo, although naara sila within the same area, pero like the kind of job that I have as well, dili na ko sila madali-dali og kita kay kung naman ko kung mubura akong day off magsirir ako nagtuluga. I mean like importante mo gid sa ako ang tulog. Labi na ani nga trabaho, it's really important to recover, to take a sleep. I always call my habibi, akong bana, nga ilaag ko, and then it's more likely a date for both of us ba kay sige man ko kanang wala bitaw ko perminti. So pag na ako, like what I said in my previous vlog, gusto ko mag-kuan gid mag-ubal ni perminti, maglaag-laag ana, have some tea, coffee outside, or kanang magkaon-kaon. Medyo gasto siya kamay, pero dili man sad siya all the time. Rare man sad kayo siya. Kaya para lang maka-spend time me together. It's very important. As you all know, being a flight attendant, not everyone is gifted with a happy relationship. Kay kuan man, it's more likely a long distance relationship most of the time. Imagine na mawala ka 5 days. Sometimes we have a roster, a schedule wherein we're gone for 8 days. Imagine that. So the time na nakakadiri to actually spend with him is very rare. And most of na usahay, detach ko sa world, detach ko sa mga friends, aside na kay mga relatives, mga kailan nimo. Kung naman ko yung mga kailan diri sa Dubai, I'm sorry, dili ta mo kakita perminti. It's really hard tungod sa among schedule. Ana, naman mi diri, but we just rather sleep sometimes. And then, kung naman ko yung time, I rather spend it with my family or my husband. Kay dili man siya yan nakasayon. But if I have a luxury of time to do it, I would probably do it. Pero, I think it's been a while. Anyway, so mauna akong i-update sa inyo ha, kay wala mo good ko naka-vlog, and I really promised myself na mag-vlog ko, pero I don't think I can do it every day. Lisugid kayo siya. But I'm happy I still have time to do these things. Kay lingaw sa siya. Gakalingaw ko actually, and gakalingaw sa ko og thing nga people is actually watching my channel. So exciting siya para sa kuha to make something nga ma-share sa inyo ha. So muna. So karon, I invited Takloy mo to make lamer so we can laag-laag and enjoy the day. Busy kayo siya, but I'm really happy nga even nga busy siya, gi-squeeze in gyapon na niya sa iyang schedule. Oh, nangibabaw. Budak pang ibabaw.